Sikaduk awe labang so YouTube channel long kelangara doan pan stami nilihin pen adap kemi cardom nang panjeriklo cardom laben pini nali tumapan labang so video long nang ki 1p mate nang than ponji labang ke kosonsi Akejoi pen LPG subsidy ages scheme ka apply ning jima lapen kupipia document sikinang jima la so putaksi nali tumpan la so video long nang than pachini ponik po jong se nali tum labang so YouTube channel na anta subscribe krelang pulotang te subscribe ikon lapen videos tami nali tum share ponikon tanya non pathek pen kosonsi LPG subsidy scheme ages ka apply ning jima la so puthakle chethan polonang lapen lang polona tanya non chethan polona kosonsi Akejoi mate LPG subsidy ages ka apply ning ji lapen copy pia documents ning ji lapen online nong ka apply ning jima mate offline si ka apply ning jima la so puthak stame chethan polona lapen labang so LPG subsidy ages amen koson ma mate labang so scheme amen koson ma la so puthak stame chethan polona Government of India hin pen stame LPG mate Akejoi pen LPG connection scheme paklang poniglok scheme amen labang ke Pradhan Mantri Ujjwala Yojana mate short form pen pudamlo pulotang te PMUY puta pupon lapen labang so scheme labang ke low income household atum pansi pathik poniglo ki pi poniglo lapen ala ka apply dan mate eligible beneficiaries atum labang ke Akejoi pen LPG connection long ponikpo LPG connection long ji stup talong ji lapen lason gas cylinders tami keching si kilong ji labang ke full silong po gas ki dutang mate ki thai tang la silong ikpo lapen moapi labang so gas nali tum chethor bom pen jong se agas ta ik det lo pulo tangte nali tum puthat ke thai dam bang ke tangka nang po tangka pidet puipis tami puthot nali tum la subsidy mate labang so atangka jong nali tum 1200 pi pulo tangte ke thai dam hot pulo tangte nali tum 500 baga tangka labang ke nali tum bank account along nang jang tu ekpo lase LPG subsidy gas mate Ujjwala scheme pu kipudam no lase labang so scheme apan ka apply ji kumama tum si ka apply long ji lapen ko PPS on si kinang ji la so puthak stame chethan pona mate nili nang than pachini ponik po applicant labang ke apply vek ji labang ke arloso nang po arloso men pen si apply nang po pinso tumbang ke apply dun longle labang so scheme labang ke lapen ala ka apply vek abang phis tame alangli amen pen LPG gas connection kedutang kalidet nang po lapen applicants should belong to eligible low income priority categories mate low income polote la income ke komatum yearly along mate income si along suri thongke ba suring ko ra pol an si ka earning unchot atum si labang so scheme ale bang ke chu end long po mate apply don long po lapen Aadhaar card and bank account are required la se Aadhaar card pen lapen bank account stame dak ki video nang chi kenang sot lo lapen koson sila bang so scheme apan ke apply nang jima pulo tangte kecheng sila bang ke online process nang than pachini ponik po koson si ke apply nang jima online process jong si apply pulte nali tum official website dak www.pmuy.gov.in labang so website long nali tum dam nang po labang so website link nili video description long piponik det po nali tum dak ber lo pulo tangte official la Pradhan Mantri Ujjwala Yojana labang so official website long chingpu damik po lapen hoda nali tum theklong je la so website chingpu det pen afi nali tum dak apply for new Ujjwala connection punali tum theklong je hola so dim ber nang po lapen gas amen nali tum chongwai ik nang po kolo so gas nali tum kenang jima gas amen da hini ke thomdo la sinali tum kolo so gas performance apply jima hoda nali tum amen chongwai ik nang po lapen hola so dim ber det nali tum personal details lapen Aadhaar card address lapen bank details lahai nali tum fill up nang po fill up det pen kenang so documents nali tum puthot upload nang po uploaded pen afi labang so application labang ke submit nang po lapen application mate apply je aphanali tum sikai sita application fee labang ke pinang ne nali tum apply lo pulo tangte lapen apply tang det pen afi dak apply allo pula bang solo mate acknowledgement lapen reference number doji hola bang ke nali tum be kok nang po lapen bi labang download dat po bi ko nang po laban ini ni thama finali tum status ka nang ding sikili ma process labang ke nalitum dam pen stame lang dam ikmelo lapen
online jong sinali tum apply thek pulo tengte offline ko son si ke apply ning ji latani li nang than pachini ponik po te bokhet nang litum LPG distributor mate LPG center along dam nang po center along dam det penali tum inde la pen Bharat gas la pen HP gas do la tak la center si do reblo company si kaprek lo nahok le nali tum dam tamelo kloso gas sinali tum ning dogma halaso LPG distributor tumlong dam ikon la pen alang li tumlong form isi long iksi PMUY labang so application of form nali tum hala so form bang fill up nang po fill up that pen api nali tum Aadhaar card pinang po la pen ration cards tami nali tum pinang po bank account details nali tum pinang ji la pen form along photo pakthom pabon engji la pen la pakthom pabon igdet pen api alang li tum la bang so application bang pinol alang li tum la so process bang claim ikpo la pen claim that pen api nali tum moda contact numbers tami chipi nang po la pen acknowledgement receipts tami nali tum panang lo don igji la pen nali tum la hafta simat mate hafta hini labang song bong penali tum pan just tami alang le tu phone pens tami birta nang pachini ikpo la penali tum la ka apply jong si approval lo polte nang litum han phone nang call ikpo alang litum gas la pen stove lai nang to mo pupon nang litum dampen endam nang pu lalo la pen Number 5 long ke tok pon dotulang how LPG subsidy is received kusong sinali tum labang so subsidy LPG subsidy kilong jima after purchasing on LPG cylinder the subsidy amount will be directly credited to the beneficiary Aadhaar linking bank account under the PEHL DBTL scheme la sinali tum labang so subsidy ali kilong ji labang kilapulo nili amuta pulo jong sinali tum gas kiceng si labang ki kilongji labang ki plengset si gas mang long ikpo laben mo labang so gas jong si thor bom pen ik det lo pulo tangte nali tum jong si thaidam thu pulo tangte ki thaidam ta along ka prek nali tum dam long lelo la ko sodim si nali tum ka apply ma hola sodim si dam pe nali tum thaidam nang po laben thaidam det pen api nali tum jong si 1200 ki thaidam pulo tangte nali tum 1200 pinang po lapen 5 ba 600 nali tum account along puthot alang litum DBT hin pen nang thabik po jalalo asinali tum details mate klar dagalam chiniji aphan la Ujjwala Yojana helpline number long pen call pen stami nali tum chini pon ikme po la pen LPG emergency support long le nali tum call stami alang li tum details salam labang ke nang than pechini pon ikpo la pen nali tum jong si apply ji online apply ji pulo tangte nali tum la official government portal pen le nali tum apply gon penangan lason website do jong thui cho bai lason fraud scam ke claim a website la haya website long bang kenali tum dam de det sike melo la sinali tum la official government portal mate government website ni le labang so video description along link pi bon ikpo la so link long ber pen nali tum apply ik melo kasi Ning Kehang abang fiatum nali tum jong si gas ar iduk la pen gas nangji pulo tangte prabjen pen nali tum apply ko online le apply ta chok la pen offline le nali tum apply stami choklo la sipini a video long bang nali tum pan nangki 1p la bang kila ancholo la sidomi thakmi kadukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kila garado ana fans stami nilhin pen kardom